Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Sorkar Meghalaya kalapan bana bakala penjalan ya ka one-time settlement scheme bansiu ya ka khajna ha ka baidei bat ka motor vehicle tax, passenger and good tax bat ka jingsiu ya ka fitness hadu ka lai poitrik urisau arhaja apunriu. Habai keren bikinong thok khubor uba wan shwa nong tudu u president ka all Meghalaya Truck Owner, Driver and Welfare Association ulai thu bahag arpoitri kunai lar ka seng kalawan banbu da jing tho show commissioner and secretary katana transport u Sanjay Goyal u IAS ban kentu ya katanat ban penjlan ka jing sir ki khajna jongi trok da ka bashim ka buru ya ka scheme ka balawan ra da ka sorka jilla ka one time settlement scheme na kaliang ba nong tudu la ai khuble yo commissioner and secretary katana transport u Sanjay Goyal bat ka kanhun jong katanat ki bala ngap ya ka jing karpat jong ki nong bu trok bat ki nong nya trok Hagaba katanat kalapan bana bala penjalan ya ka hadu kalai poi terik urisau ar hajar apun riu. Uloang baka seng kala karpat ru hadu uno pra Henry kadon kajing ekren hapadeng ka kenhon bat ka sorkar. Na kata kadau ka sorkar kalabu uno hadu kalai poi terik urisau. Kani kalong kajing mentoi shubu ne kinong bu trok namar kidon ki bampat yo alat bansiu. Ula bandrap ru da ka boong baka jing ya lenti jong ka seng kalamat ikajing syak keno bat kajing syak kan tho. Henry ngimdon ya kata namar kitray na kabanta ka jing mentoy jong ki padba ula kentu kinong bo trok bakin shim ya kani ka kabu ka baka sorkar kala ay ki namar yo ka sorkar hadien kanum ailat shu ula kentu ya baro ban siuno iki khajna khnang bakanum don shu kanu ka jing ya sha penthut hakilinti kisingkin ngila pular tu baswi bang yom nim sedang napi mat lim pentur api ha jing ni bakini shu umur pilati baru tu arpu wei terik agos arpu arpu riu ni lalek bu yang away kecing to bisa Sanjay Goyal sebagai commissioner and secretary juga transport buat nila putih ru cai honorable deputy chief minister in charge juga transport agak jing ini buat extend ya kini ka tarik buat yang benai bansiu no ya kini ki OTS one time settlement scheme mentah asli tidak dari dokumen ban pensiun lembah jongki gilat kai kubur ba usar Sanjay Goyal bat ki tim gi jong report department jong transport gela ngap gela sneu ya kai ke jingkar pat ke jongi ki nongbo trok ba ki nong nya trok dengila yo I ba ke notification ke ba ila peni mene ba ke notification ke ba peni aga artun blue terik Una agos artu artu riu bakin extend no kedua ka Oktober live way terik de hoy ke jimpan ke jumi ke de hadu Desember andre kandon ni ka negotiate between to government but bangi dan ni ke government kala pu no hadu ka live way terik Oktober artu riu tekene ke de ka relief ya inong bu trok kamsan di bompat yo bansiu ya kene ko ya kene ko TS Sekumta lamba jong pi gilap pathai kubor oi jing yan lenti ke jong ni yo I ke jing kan tho ke bejur bat ke jing no ke bejur andrai to ngin mo nge ya kata ke jing tho ke jing no namar ngitre de benta ke yap ke im jong fatba bat ngi kerban scam kata bagi dak tho no kamot ki kam ke nang ya syakmat de nang kerpat jur ya kinong bu trok batin sio ha ban shim no ya kene kabu namar kani ke de kalat Kebab saci sen ke government kan ayah ni, de jawab bah hadian pat ke government kan mula syu ban ayah te kumta ngan kerpat ya pi, bah seniau berhaban sim ya kene ke kabu, man pedap no, lah ke jinseu, ya kikali ki jongpi nang bah, kinom don syu ke jing tuntut alti sekai, kata kene ke jing pasyat ke jongi sapi, di paiba lembah kene kilat ke buah. Kapok ka DTU de umba pitip ka fitness ikadon ka road permit ikadon nangta ki registration ikadon pat kiwe de nato ko kala include kapok ka OTS ki kajingot jong ki nong bu trok hangi ki ong ba pek namar kala ku no Agos de kimla shu de kajingir pat ke jong ki yangi bangin lek ban mi sha government ban le pensiau yaki kumakila pa ngila lek Bat ngi kumagaw ngi pimene ngi lasyo kumen. Ba ngi lego ka arto na terik, arto nru terik kalami ka notification. Dengan ni kedai ke mut ngi ya ka bade ban ai burom ngi ha ban ai burom ke. Unte bagin keno
man ka por bay ya ka bade ban ay ngin ay burom dengan ay burom ya ka transport department bakala simkia ya kini ka kam bat kam ya i commissioner and secretary Sanjay Goyal ibala kitkia ya kini ka kam what happening bagi mla bagi yo indo bat in tu ko por